Haidengke friendsong sung jara Tripurao सरकारि कलेजो B.Ed tai M.Ed खायना हनै तंगायरok norni bagui notification ketal nongkhaka friendsong engkai Tripurao no khlaimanai omongkha B.Ed tai M.Ed omongkha सरकारि कलेज free friendsong engkai sungnalaini notification sini notification engkai nainai di puila notification and update so tonglani di puila engkai M.Ed ni admission ni bagui 2 number tongo B.Ed admission ni bagui sung o B.Ed to click hayaga khane sini B.Ed ni notification omo engke friendsong omo engka B.Ed 2 boshor regular mood on rok ma khlainai Tripurao Agartala Kunjabon ajagao engka bini college friendsong ob jaga norok B.Ed training khanyani engke norok ni bachelor degree haike master degree wo arts science commerce 50% manai pass nangnai SC ST rok engke to 45 engke no rimanai friendsong 5% realization manai ar pore jara engineer rok ba mathematics rok am hairo khlaitong hanke borke 55% mai asa khlaimania ingkamongke 2 year course 2021-22 ni bagui post vacancy tongo B.Ed ni bagui 148 friendsong o jagao arts rong ni bagui 90 science rong ni bagui 50 commerce ni bagui 8 only engka other edition ni bagui 2 o jagao friendsong engke norok o jagao B.Ed khaina musung engke norok form mana hanai office o thangai form mana hanai norok office engke office of the principal institute of advanced study in education IASE no omongkha Kunjabon near heritage park mane heritage park ganao no thangai norok bini institute je koni IASE ni SE ni je B.Ed college ajaga thangai norok form mana hanai form na hanani date ngage sini khnat 8 tarik March ni simi 26 tarik March joratei norok nahari manai joto gob ni holiday dinofan norok thangai nahari manu friendsong o jaga khula tongnai inge form ni dam 100 taka payment ma khainai norok friendsong inge norok ni mark sheet joto tongmani document tongmani tlang thani friendsong a jaga kono bejal ngetei norok application submit ma khainai ingke 8 tarik ni simino 31 March joratei norok submit khaina ningke date manai norok ni all document tai all mark sheet madhyamik 12 BA ni jodi MA khaja ke norok ni mark sheet doktalangai norok thang different song inge sini M.Ed ni bagai bosungnai nalani bobtoi jara M.Ed khanya hini tongnai rok M.Ed ni hingka ke friend song M.Ed ni ke B.Ed khlaijagan nangnai tai 50% man jagan nangnai আর পরে 5 বছর রিল্যাক্সেশন STSC আব হেরং আনকে আর পরে BLED BSc B.Ed BA B.Ed বা DLED বা D.Ed আব হেরং খাজাক নাংনাই গাংখানকে BA তাই BSc বা BCom নরংনি 50% হাইকে STSC কে 45% মানজাক গাংখানকে নরক এপ্লাই খাইমানা অজাগো তার মানে অজাগো ট্রেনিং পাইজে গে সারা B.Ed বা DLED amhai training paije sara norok o jagao apply khaimaiya course oro seat tongo vacancy 50 ta matro inke jara apply khaine rok norok thang khadi omobo haine hai 8 tarik ni simi 26 tarik jora norok no form rujangnai holiday dino phono naimanai form ni dam 100 taka marnai norok inke submit khaina inke norok 8 tarik ni simi 31 joratei norok submit khaimanai o March mas ni omongka B.Ed ni bagai omongka regular course government college engke asungno friendsong teisa jotono haina hai hambai jara B.Ed khaine hini tonrong bagai omongka khobor kaise kaham asungno